Сәлем алейкум, сайгыл сәжілер. UATV эфирінде хаберлер сізні соңки аңлықлардың таныш етеміз. Кривый Рих шәрінде бұйық yol қазасы oldu. Шәрде матем күні илан етілген. Бұның аққында шәр ижра комитетінің матбуат қызметі білдіре. Әлек алғанларының айлелеріне ве яраланғанларға ярдым көстерілежектір. Соңки малыматқа көре, қаза нәтижесінде 8 инсан әлек oldu. 21 адам яраланды. Олардан 4 инсанның вазиеті ағыр. Вақия саба шәрінің районларынан бірінде oldu. Маршрутка, енгіл машина ве автобус бір-біріне чатышты. Деп білдіре Кривый Рих шәрінің полиция бөлігінің спикері Юлия Цуркаленко. Олған малыматқа көре, Мазда уч фенердің сары түсіне кечіп, маршруткаға орылды. Маршрутка бұндан қаршы yolға чықып, автобусқа чатышты. Полиция Мазданың айдапжасыны яғалады. Донецк вилаятында Покровска көмір очағында олған патлав нәтижесінде 7 көміржі яраланған. Эксінің вазиеті пек мүшкіл, неже сынық ве янықлары бар. Бұны UATV телеканалына февкуладе вазиетлер бойынша девлет қызметінің вилаят идаресінің спикері Вероника Бахал білдіре. Оның сөзлеріне көре вақия кечкен ақшам oldu. Ава метан қарышмасы патлады. Всього в шахті знаходилось. Умумен ocakta 406 көміржі барыды, қазай қасымда 37. Еш бұл қысым вақтынжы қапалған. Бір саат девамында бірге 20 даққа қалғанда көміржілеріні топиге көтірділер. Яраланғанларыны Краматорск шәрінің янық мерkezіне ве Мұрнығра шәрінің хастаханесіне кетірділер. Украина арбилеріні итибардан түшірмек үшін оғырсыз ынтылув. Böyle şekilde АТО штабының векиллері жәнкеверлер тарафından тарқатылған ялан малуматыны адылайым. Санки дерсін аскерлер işgalcilerinin арби юрішке азырланған вақытта Луганск шәріне атеш ача. Бұны UATV телеканалына штабының спикері Олег Сушинский білдіре. Оның сөзлеріне көре шәрінің живарында олған патлавлар янгын нәтижесідір. Вақияның керчек себебіні Русиядегі идарәчілерінден сақламақ үшін ise үдіретшілер ялан малуматыны тарқатмаға тырышалар. За данными розвідки штабу АТО. АТО штабының istihbarаты білдіргені кебі, Мескүл районда ОБСЕ незіретчілері тарафından бірқач күні әвелсі қайлетілген арби техника топланылған еді. Машина тұташқаны нәтижесінде янгын қалған техникаға кечкен еді. Фарз етілгені кебі, машиналардан бірінде арби едеклер yüklenген еді ве олар янгын вақтында патламаға башлады. Украина Русия ile достық аққындаки аңлашманы бүтінлей лағу етіп оламаз. Чүнки халқара махкемелерде мемлекеттің менфаатыны қорумақ имканы сақланмалы. Бұны юқары радада Украина президентінің темсілжесі Ирина Луценко білдірді. Оның сөзлеріне бинайын, аңлашмада Украина сыңырлаларыны таңылмасы, милли азлықлар тілдерінің қорывы ве Чернобыль атом электрик станциясында олған қазаға айет умуми тедбірлер аққында мадделер мевжуд. Не йде мова про денонсацію в цілому по двох основних причинах. Iki esas sebepten lağu etu vaqında söz ketmeyi misal için anlaşmanın dostluq, ortaqlıq ve işbirlik hakkında Ukrayna'nın xalqara seviyede tanılған sınırları hakkında maddesi, Kırım memleketinin işgal olunған şarkında nezaret etilmegen sınırının 400 kilometre Ukrayna'nın toprağıdır. Milli azlıklarının Ukrayn ya da Rus tillerinin koruvu ve tanılması hakkındaki kısmı var. Biz anlaşmanın işbu maddesini лягу etsek, Rusiya ve Kırım'da Ukrayn eylesine tazyiq etek artıracaktır. Halkara mahkeme ve meydançıklardan faydalanıp Ukrayna ve Ukrayn vatandaşlarının mevabını kurumak hakkımızını saklamak için işbu modellerine kaldıramız. Украина президенті Петро Порошенко аңлашманың Украинаның милли хавсызлығына терс келген айрым мадделерінің ажеле суретте тоқтатылмасы hakkındaki канун рейхасыны юқары радаға кірсетежегі hakkında beyan etken еді. Русия ve Украина арасында достық, işbirlik ve ortaqlıq hakkındaki аңлашма 1997 senesi Leonid Kuchma ve Boris Yeltsin tarafından imzalanған еді. Büyük аңлашма деп adlanılған еді. Onda devletler bir-birinin sınırlarını resmi surette tanıy ve memleketlerinin toprak bütünlüğüne hürmet umdelerini kaydeteydi. Vaqtınca işgal etilgen Kırım'da insan haklarının qoruv meselesi Birleşken Milletler Teşkilatında muzakere etili. New York'ta tamır halklarının meseleleri boyunca 17. Daimi Forum'un keçirilmesi devam etti. Ukrayna heyetinin erkadına Kırım Tatar Milli Meclisi'nin vekilleri kirmekte. Rusiya işgalci hakimiyeti Türk mimarlarına ilhak etilgen Kırım'daki Hanlar Sarayı'na kelmege izin vermedi. Mimarlar tarihi obyektinin kanunsuz rekonstruksiyasını teşkilmege isteydi. Onlarının ziyaretini Kırım Tatar failleri rica etken edi. Çünkü faillerinin fikrine göre geçirilgen tamir işleri sarayını tarihi geçmişi ve tam ayınlığından mahrum etti. İleride ise onu bütünley yok etebilir, dey Hanlar Sarayı Qoruq Müzeyinin sabık müdürü Elmira Ablelimova.
Я думаю, это направление нужно. Менімче іш bu yönelişke devam etmek gerek ve ona ilmi cemiyetini celp etmek lazım. Çünkü bugün ilmi cemiyetin restavratorlar, tarihçiler, memarlarının sesi iş bu meselede daha da güçlü olmalı. Бакшсарайда Ханлар сарайы ЮНЕСКО-ның бүтін dünya mirası obyektinin statusunu alacak abidelerinin birinci nevbetteki cedveline kirmekte. Mimarlık ansamblü 16. asırda kurulgan edi ve Kırım Tatarlarının tarihine ait olgan en belli müzey olarak sayıla. Kırım Hanları giraylarının ikametgahı edi. Kompleks terkibine 100'den ziyade obyekt kire, şu cümleden saray, arem korpusu, Hanlar mezarı ve cami. Bugün aprelin 17'sinde 80 yıl evvelsi Kırım'da yüz bergen facia anıla. 1938 senesi Ahmetcik'te NKVD hadimleri tarafından bir sıra Kırım Tatar ilim, medeniyet, tarih, edebiyat ve tahsil erbabı katil etilgen edi. Asan Sabri Ayvazov, Osman Akşokraklı, Useyn Badaninski, Abdullah Latif Zate, Abdurrahim Samidinov, Seccilil Hattatov bu күні kurşunğa tizilgen adamlarının cedvelinden tek birkaç isimdir. En azından 36 ziyalı bir günde yok etilgen edi ve bu Stalinizm devrinde yer algan acınılıklı vakıyalarının sadece bir misalidir. Yediler gruppasının memleketleri Salisbury'de olgan vakıya için Rusiyanın mesuliyetli olabilmesi hakkındaki London'un mevamı ile razılar. Bunun hakkında Kanada hükümetinin saytında aşkar etilgen vesikada aytılan. Onlar Rusiyanın sabık istihbaratçısı Sergey Skripal'ın zehirlenmesi ile bağlı suallerge Rusiyanın cevabını talep etti. Ve bu vakıyanı Büyük Britanya'nın suverenitetine ucum olarak adlap, kimyevi silahının kullanımını takbih etti. Yediler gruppasının memleketleri Rusya Federasyasını halkara barışık ve tehlikesizlik meselelerinde Birleşken Milletler Teşkilatı Tehlikesizlik Şurasının daimi azasının mecburiyetlerini yerine getirmeye çağıra. Frankistan Suriye'ge 50 milyon euro miqdarında humanitar yardımını verecek ola. Bunun hakkında Twitter'da memleket prezidenti Emmanuel Macron bildirdi. Yazgana ki bu acele yardım fondunun teşkil edilmesi hakkındaki karar Suriye'de çalışkan humanitar teşkilatlarının toplaşuunda alındı. Avrupa Birliği 2011 senesinden itibaren memleket vaziyetinin turgunlaşuuna 10 milyard eurodan ziyade akça bergen edi. Avrupa Şurasının malumatına göre Suriye'nin 13 milyondan ziyade sakini humanitar yardımga muhtaç. Erivan'da politsiya 29 narazını tutup aldı. Anda Ermenistan'ın sabık prezidenti Serj Sargsyan'ın baş nazir vazifesine tayinlenmesine karşı aksiyalar geçirildi. Narazılar nakliyatının hareketini ve metropoliten işini blok etmek intuluları için tutuldu. Kanun koruyucular narazılıkның dağıtılığı için mahsus vasıtalarının kullanılması mümkün olğanı hakkında tenbihilegen edi. Ermenistan parlamentinde hafsızlık rejimi kuvvetleştirilgen. Erivan'da narazılık aksiyaları keçenleri başlangan edi. Mitingler polis hadimleri ile çatışıklarga çevrildi. 46 insan tibbiyat yardımını soradı, onlardan 6'sı kanun koruyucudur. Saygılı seyirciler, bugünkü bu sonki haberimiz edi. Yarın kenede kulumuzun esas haberlerini sizin tanıştıracağız. Bizni Facebook ve YouTube'daki UATV Kırım Tatarca sayfalarımızda takip edebilirsiniz. Sağlıklı kalınız.